Tiah Ratnasari Wastandi. Tiah Ratnasari. Ini. Aduh. Sik. Kebat-kebat sik kan. Ben jumit. Ngaknyit. Ngut nih. Weh. Siap. Sing idol wae wis ngaknyit ngut nih sik gitu cak. Pirang beli. Bah, ini marah cara siapa tatu di baong. Weh. Engken. Napi telak takang beli ke kenten. Calon ipah beli matur. Botawang. Dia kata ngelek-lek mengen cara bawang gitu. Wagang beli. Dados beli melengok. Nah wenten napi beli. Kadas melengok. Menawi beli sungkan puniki. Jegek kurang di dewana. Dah popolosan. Rabeng di Korewa masih ayu. Becek kaon sire sane nuenang watah beli sane nuenang. Sapunang punike jadi raosangan. Umat perjani sakit giginya nepokin aja geng. Marebusan bang penataran jadi ben ngelem. Yang maja kepuri mo pai dewane. Jadi watah kaki sapunike titiang. Maja Lagi kepuri nunggu mo pamit. Kawang disarendangin nongkon. Disarendangin aja titiang. Adi ayu juga lagi dewa. Ingat titiang. Nah nih janimpo bakal ngajak dewa ke puri. Mana penyeruannya? Puniki wandawang. Sajanya nadana. Mongkek. Nah yang kita mairin gua agongnya ini main ke puruyan. Nah ya di beli. Yang ngarangnya nih pen ini. Adi mau yang di mana? Nyesal oleh kurang kene cara pangkung. Nih kan bidan nang ukuran marah cekek. Kurang kau cekek pungut keliuk. Adi Ratnasari. Aduh, mudah di kemadi kepuri. Iya. Kepuri disarendangin di dewa tuh. Ao. Nyen, sing jak beli maning nyen bom gede rabeni dono jak beli sirap nyen nawak titiang jagiriki Joko Dewa panguh titiang ngeraga Joko Dewa mau bawasan kadi tampiase napi sane kayunin Joko Dewa paman bas dados Joko Dewa bawas kadi punika celeng Australia yang paman gelang aku sama niki yang aku gelar rabi sedang pungut geliu dan ini langsung ada yang gelar jegek sama ane mau genong lah sama keto ada yang ada sundal lah kadi mengesalango Joko Dewa makin waktu nang sampun mekebangan Joko Dewa bawa sering titiang makin kayon Joko Dewa ada sampun api kengken benyani pemakan raben diadi paman ngai daya malune jani cutar neglan rimo kan panglang lah merabi aja ada ipaglah daging bisa makin karun ipen Joko Dewa kayon itu Dewan patuhin kemana tuh titiang tapi mau yang sapu diko kan eleng Joko Dewa sapu napi pemargina dan peparuman rasa buka sabatan titiang pegalih Joko Dewa tanda wentang gunaan rasa wentang menturi kengken aja lah dari pabrik oh iya sampun kita yari kasih tangan jagat sana makin diadi sana jagat kurang makin mau yang cek batin ngambu calonnya dua kau mana titiang sapu ini udah titiang Iya, jangan sapu diko sapu nabi. Carane paman nimpuk. Ada kena paman. Betul. Kami kengken pun paman. Laksana. Iya, belajar dosan Joko Dewa.
sarung kau hunuke sida mebadeng kangin medewek tagat. Nalingsir sedo. Ajen di dewane subangane. Sapunapi? Ajen di tiang sampun Sungkan kenapi nalingsir. Tuh. Sapunapi. Weh, luar si udang kemok. Mai, udang kemok ketulung-tulung. Nalingsir sedo ci ketulung-tulung. Sedo kaden ciao. Weh, yo. Mai sedo. Masuk. Nalingsir sedo di gedongan. Ajen di dewane subangane. Iya Haji sedo. 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 Sedo kengken sedo mati. Nggih, patah. Asapun api pinungkan nalingsir dados nadak sarum. Jak sedo saged. Wenten ngerancap Iya Haji. Bahaya. Pas marah ajak ibu ngeraos aja nih dewane. Ngeraos ngunuk gumine dini. Tekan yang teka aja nih dewane sebelanda sedo. Ulangi cokadan teko musuh ini. Wenten ngerancap. Dua benang besar. Makin pun api putusan ibu. Lungso di tiang nih. Wenten apa kebiar tujuh Sedo ini wenten ngerancap wedan. Aw adona nebak. Wah, kalian anu. Kalian cicing ulang mungkam. Dia ada mencari. Angon kena, angon macaru. Cicing ulang mungkam. Cicing apa nih? Anjing belacak. Anjing belacak, anjing pelacak, senjo belacak kok. Paman pengabeh gelah ajak ngekejang kita masih parengan. Nih jani paman pinang ke saksi. Mapan gelah medewek lo sing idana lakar ngisiang bumi. Nih jani gelah lakar mau bicakapen pianak gelah nih dorang. Idewan jani ngisi gumi nih. Ratu sampunang sapunika angorien ngenika. Kor dewa istri sampunang brahmantio mau margi ngireng kayo ning rien. Sekalo gitu nak kelingsir di daerahku ke sedang. Kasar antuk ditiang kerancap di kering gedongan. Rasang ditiang kendoh durat makona sana nyedang di daerahku. Dengan lu. Ipon lah cina di apa? Cina di bate. Cina di bate. Weh, kaki meci. Saja tu mau matemak. Kegunan patih nak mulung aturang paungu. Kunapi? Cutat ibu. Mau seserah kapen ragane dewane. Idewan aja nih ngisi anggum ini. Nih jadi kengken kena dewane. Kena dewane ngalih musuh ini melep tuh. Lautang? Cocok. Bingung. Sampun ngalih mah kayon. Yang tunas picalibun toko dewa. Yen kadi punika lungsur di tiang picalibu. Berapa ting kejar? Gelangi si gumi. Enggak. Kejar. Ciseng negak barang. Cinta. Enggak. Negak barang. Kene nah, bangden nyin milang ale musuh malu. Kadang anak yang matiang ya jingin. Bini rana sedipuri. Ngematiang dipuri sing tawang. Jadi kene. Apa kali sepecing? Ratu di tiang nenten makto ratu. Saya ngapa kali, paman? Kanton lingkaran kepatian kejam. Patih tengah Keris gelah. Saya ada misi. Nanti keris itu. Pada cihne yang benar. Edang keris. Nyin keris nyin matiang. Tut.
wani nganyar pisan rahe duaku. Sematra saja ibu sing medaya kapen parilaksana nih dewa. Aeng duar kau saja nih dewa kapen nak lingsir. Nem sedang dewa donyen. Kaden guru rupakan nih dewa nih. Sangkala keleh dewa buka jani uliannya. Dong wanen saja nih dewa. Iyan mo ne bagus goban nih dewa nih. Kewala parilaksana nih dewa nih geng singa. Sing medaya saja buka penraga nih dewa nih. Iyan mo ne sayang ibu ne kapen dewa di janet tuno. Di janet tuno. Ratu sampunang sapunika Brahmantian ko dewa perintah. Sampunang riyen nunguakan idoy anak ayon ko dewa nyetang idoy raka. Sangat sajan paman mabelo. Basta kala mo mabukti. Titiang lungsur galah lengangan ko dewa riyen titiang manda nyukat taton idoy raka riyen. Jadi asdom puniki senjata idoy medaging rak. Durung maka jantan rak idoy raka. Durung puniki senjata san nyetang idoy rak. Titiang nyukat idoy Ya raka. Bu, bicang nyukat. Keris iari yang saja ya patuh di yaji marah saja ya di laksana. Pangdak ya. Apa nih yo? Sampun Sebuah sukat. pedas ban paman. Sing peleh guen peninggalan paman nih. Kumati senjata ne puniki sane angin ini. Lomeng rauh yang Dan dalam. kemana antuk titiang menawi itu tapi nenten sane nyedang di raka. Baik, kodewa makin mapi kayun. Nawagang matur sisut Prabu Wiwagung pengalih beli. Rita pengan makin konsida titiang matur. Riantukan sampun wenten bukti puniki pusakan titiang medaging rah. Sapun api penantuk titiang membeno. Yen titiang dan wenten melaksana kanthi sapunika. Sing ada dewa melaksana buka ketu. Basta kala mabukti bukti ne subado. Ne jane dewa jak mabalik sing aku. Pemakas ning bagus deh dewa. Mapan ibu suba mo seserah kapen raga ni dewa ni. Gumi ni dewa ni ngisiang na jani. Sara ledang kaya ni dewa. Kengkenang dewa dan dewa ni lautang. Ibu lakar kepuri. Bagus goban. Kalau bikas idone cara buron. Reramo kematian. Beli lengah kene sing banding matian reramo. Di zaman nyen ngonen. Di paman Agong, di paman Wardal. Cudak kene na. Beli sana ratu. Pang macihno pang depannya kan pelih yang beli. Ia memaleng pes asuku, memaleng pes ayuta hukum. Ada lantasan panak raja, pejabat, sing kudiang. Jani pemerataan cutat kini. Paman, Dia paman pinaka saksi. Pada pantai gerama kejang. Iya di jani kesolong. Roras tiban. Ia pang menggedi lu kumine dini. Mau selong ya. Ratu, mangdo titiang boleh ngayat kan kangkat titiang ini itu yali. Nageh jae. Dipuri sing kuang kae. Mana kong? Paman ngiring. Jang di tengah alas. Dua roras tiban, sesuban roras tiban, maro dari metulak ben kepudi. ini sesidang-sidang antuk titiang. Jalan itu. Mami kang lukre matur sisut beli. Sampunang beli ngeruntuhang wacana kanthi sampunika. Yen ning beli suwecer sikian titiang. Pine becik pada mang titiang. Tuaning titiang angen ring rapen titiang beli. Beli menyamo ja idewa. Iyan beli ngematiang idewa sing cara buron. Cara idewa ngematiang yaji. Beli sing trimo. Kengkian i penawa. I malu roras tiban dia lase. Kedo idewanya. Jalan. Inge aku ngepulang. Ngiring nih. Aman, puri. Nah, cara kepuakan bungut sih mau betul. Waku,
sapunapi antuk titiang pramebelo ring Cokori Dewa kadhe mangken nyekalo buktine wenten ring Cokori Dewa kewanten ampuruyang titiang rumasat Prabowo Agung ngatur ngayah kadhe mangken ring Cokori Dewa jagi nyelong angan Cokori Dewa inggih ampuruyang titiang Paman Agung sing sanang paman lakar matur buku gitu mapane kilek gelah nadane gelah utiang men lacuran gelah menumati tung supo pusakan gelah apa gelah sirep yen sapo sira memalih lupa sekenapan gelah sedikit kagak duwene wenten anak memaling tung udah wawu cukup ada wong bawas sapo sira durat nakone ini yang bawasang Kau nendang sanang banget maling. Dan keni antuk titiang nyen Gusti orang titiang mau maling. Men sajan dijannya Gusti salah tampi lantas. Punten saja Gusti nyen. Ye. Jak mekajang tujuh cina kenyer wake tua kencai. Kengken kena cai deh. Dan Riki siro menaniang titiang. Paman Agung. Ya. Mapan aduk pemutus pos gelah. Gelah keselong ke tengahan alas. Dan diring berjalan gelah nang. Inge turun. Turun. Lah diring sesuatu. Apa dibawa juga? Kadija ya bone. Joh mau jalan. Joh menjalan kengken kena cine. Karuan bener menjalan sing joh. Ada yang menjalan di tempat cari caine. Wenten. Apa? Paling mau jalan di tempat, lari di tempat, wenten. Jeng pragat mempete cai. Ini ben pitungan jani. Yen bener ngenehang sasunan caine kasaten rasa lumayung pemargine. Ngatur ngayah ngalih iye apa? Si mau balik. Hah? Balik. Gua cano di silang jano paman. Mau selong roras tiban yadi. Palasip paman ngiring sing dadi mulih ronden roras tiban. Yani subuh dialat esir. Kasan wagung ngaliye. Dut Gusti kocak ngiring ang. Nah, masa nyen bener bakal menjalan ngatur ngayah nu ade cai bakal dadwo. Nah Gusti mau mucuk niki ngiring. Ampun apa seng? Bacek tajo nengeng ke tau ke. Jeng pragat mempete cai. Sir, Ya. pedok. Doliu benang raos. Ye ngaliye iringan. Kok dan ini. Udah. Cididian mo. Ani cang. Anu. Sir. Ibu de kengkene sangkalo rantas nyaman kini. Pedidian seng bakat takonang cengen. Yen sengkalo ipun ten teko kan siang ngedot yen teko menyang si seng sengkalo sing dua tiang ireng Gusti dini. Ada lu mana barang-barang menjalan di budek kengkene pang tepuk nyamone. Nah. Nah. Rang. Apa kasak kising gitu? Birang Gusti tiang ngasak hisi. Dong apa kasak kising tadi? Birang Gusti tiang ngasak hisi. Ceng! Boseng dingah udah matakon. Padah. Ketagihan membentur kita cinene. Sampunang pisan cokode wong lingin atur parakan duwe wantah kegaduhin pun jelema nyam dua gong. Nah, sing sandang tuh lakar beli barang pemekas lan orang perjalanan ambilang antos sang ieu ngopi ya. Inggih durus dua gong. Neng matene kau geng. Uli pisang berwakil kepetang. Bang tepuknya berjalan ke jali. Reh cai.
rumasat wake pinake penyantol bangsi demisi kengken asan sesuatu wake nah jani muda patut cai bakal berangkat wake bangga nanti sing liu wake nyatwa pacan tiga warak buang ni ada ketadaan yang kamah ya bukan kodoh-kodoh asa punapi kawentenane keni anduk Cokor Dewa ngelingan Ije gelahne sir ring telenging wano ring tepining ngaping yen ten geles titiang rao tangkel ring Cokor Dewa meh-meh sampun luluk keduka tegeneban ini bening jurang tapi di bedong tadi mare gelang kresep ado wicara dipuri sangkan ini aku ken kerana gitu pantes piye ngoreng kali iya tung disubanin uduk pemargin gelah uli dohri ya nempongin gelah kok gepok sing sida gelah pramobelo aduh neaket no ada suecan itu sangyang pramokawi no suece gen gelah sing gitu gelah mati paman Iring itu kelurah genah kan sayo Bagong mumpung sampun asapuniki iring titiang Cokor Dewa murang-murang lampah kiri-kiri langawan lan neangun guru lan benom melajah di tengah alas wala gelah inget teker raben gelah sampun angin di kepunika pikayu sampun becek linggih di hari ring kuri mangkin sat-sat Cokor Dewa mayasa pagehang yasa duwene dumadak tasak suweco itu yang pramu iring mati alam ya saja kita pun sing ngelang ketangguhan lan ladurang perjalanan kene gelah ditamangan buka janji bibu konden kan dirasa mungkin gelaman ngaturang ayah ring linggih hidi beli subelantas gelah manguhin wicara buka janji bibu Ratu Agung istri sampun anggos banget Palungguh Cokor Dewa pacangduk kita Ratu Agung wilah-wilahan ring sejeroning atnyana menawi puniki sampun sancita karman Palungguh Cokor Dewa Ratu Agung. Ne sangat nangon gelangsak di sejeroning kayu.
Ijenengane ada di sejroning garban kelah. Medalan tasih jeneng wekasan. Di jaman raosang kelah ajen jeneng itu. Ratu aku istri. Dados medaging yubi sekali wecanan paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Sakewanten ritepangan mangkin sapunapi menantuk di tiang pacang mumpung atur ing paluh Cokor Dewa Ratu Agung. Nawang ini dewa sedih Nina yang sedih Dewa marah dan merapi beli yang merlekat menyambung anjara beni dewa jadi subuh ke tengah alas kudiang beli yang sing beli melaksana gitu sing sangat teratu adane pengenakan panjang beli bisa mimpin panjang jadi sedana beli beli aku ada pong mibar nenten wenten mana di tiang pacang nyungkan nangan blinde kewanten beli aku mangda beli pawikan ala reng kewenten nanti tiang kadimangki wenten manik di sejroning garban di tiang nika tengah wenang sedateng sok gumanti mana di tiang beli aku napi puaran di tiang nalaripun ijeneng sane kadot di tiang dewa coba beling lar ya ipaklah beling kene lar Cek tinggal nama wonten. Mangken ten kayun bunga Cokor Dewa tuh. Punapi. Ratu beliau. Ini mangken sapunapi menantuk di tiang madu. Sejawaning di tiang nyuk serang sikian rengangan blene beliau. Di tiang kuman di pacang nyukan rengangan blene beliau. Sajo kangen beli dewa beling yen lekat pianake dewane sing ngaji di kuda nyen panake dewane pandai dewa upat Beli punika kumantisane banget nangen di tiang mana mongkek tuh cemburu nak kayak Adi kebo lakona saja sing kangen kene dewa istri kangen ya beli nak kangen kini dewa dari dewa Sumedang saya i dewa beling jani sumasat beling lah ben pedan lekat putra ni dewa ne beli kang aku ngangon putra di tapi kayo nanti Cokor Dewa beli kang aku ngangon putra sapunapi niko di tiang ten kemana untuk di tiang bawa sepunika dinarang senasen makin jembel. Mangdetan iwang gumantian dokit yang nampenin wucanan biring sekian titir. Ini yang kegalangan bima wacana dia. Kene jaban rabe ni dewa meselong roras tiban. Ben sia bulan lekar lan raseng nak cerik beli panggu haji. Jani kene nak ban mudiang sangat yang santo. I dewa jani newek dipuri beli se i dewa sirap cepok se mbok i dewa cepok kengkenin gitu Minggu dah jauh bunga Cokor Dewa pisan rapin bunga Cokor pisan yen si mau keke pisan gue kan main domane asal dini ngoyong mesti manduman tulen urusane matur Ratu Agung yen sapunika ya wacanane dari rako Sedereng beli mau wacana sani wau sampun kayonen beli rien beli aku. sebuah kayun beli sang nata ratu pangda kanti panjang sengsara lekat sing lapiana kengkian ban beli kedo desang nata ratunya Beli. Yen yang parinekan suwecan bireng sikian di tiang pacang angkanen pianak di tiang pina keputran beli. Gumanti sungsung suwun di tiang pisan beli. Kiwanten wacanan bini sani wau nanti nenten sidantuk di tiang nampenin beli. dadi namat sani dewa yen piana ke jani beling kerik sing bang vitamin seseng luwung beli mang vitamin engke lar
Cek tuh. Cocok lah. Nih. Cocok. Cocok tuh. Yen-yen bunga cokor didiang amang vitamin no. Vitamin sedang nengelo nih. Pancuh hitungan dolar kelawan Gusti ini biar. Wau yang metaken sapun ika ring linge bini sampunang banget beli bangga ring angan bini biar. Wau yang pacang nyerahang pianak yang bangga kayon beli ring sikian dia beli. Nentan pisan beli madue pengerasan aki di ring sikian dia. Yang dia mau niki sakit mana di tiang makin wet sakaring somah di tiang lilar puri. Sapun niki suecan bini mai paring sikian di tiang dia. Oh, bau munyi nanti bau munyi. Bau munyi. Kian bencaranya. Makin nak istri lawang rawat sama lu gitu tuh. Dia gablak dengan keputusan makin dulu pun api. Keputusan? Ini kayun bunga cokor dewa. Sing Layu betul. Kene dina. Da diliros. I dewonya apa sing? Yang sing i dewo mengingsir di purimi. Beli ne kuasa. Beli sang ratu ngisi gumi di tamangan jani. Beli. Napi malih wentan runtuh canan bini sapun di kering sikian di tiang. Ya dia tuh masih di tiang mati. Napi malih wentan manik di sejeron garban di tiang. Tan suko di tiang pacang nyangkut nang akhirnya biar. Yang dia tulungin aja meh. Jak ampunang kayun. I mungkek jakor cemput kena. Ampunang nyam nyaman. Ampunang kayun. Lar. Jual mungkek. Ye. Juang. Angin banget. Nyen cuman. Yudana. Jual. Boba. Apen banget yang sengnya. Angon cang gedong mah somang aja anak celeng gitu. Sengnya pacaran Aduh. Nyai dewa pusing. Lan kepuri. Nenten dia. Lan kolam. Nenten. Oh, bibi. Oh, beli. Mangkin dia. Ampunang. Alon. Ayo. Beli. Sampunang beli uang penampian dia ngatur di tiang sani wau beli. Kewantan pinunasi tiang ring linge beli nih sani mangkin. Ician dia di tiang galah hawang ini mangkin pacang mepina beli. I dewa pina. Ini. Penyang semang di tiang pacang matur ring linge beli. Saja nge. Kuman ki patut pisan. Bani gondong. Dorosang melingih rien ring puri. Nah, ben mani aleh beli nah di taman nah. Ini. Sampunang lali biagung penyang semang. Lar. Jangan. Baik kepuri. Ayo. Dados lungo cokor dewa matur sapunika. Benyang semeng. Dan kemana untuk ditiang? Nak lungo cokor dewa kayun niki, kayun. Bibi salah tampi kapene gelah bibi. Lah ngejani barang-barang mepi. Adi cegek dewa. Tunggu diang dewa nangis. Ada apa nadi? Menawi dereng pawikan moreng kewentenane dehi beli. Rakan moke mah. Raben moke. Kenten Raben moke adi. Udingang matur tunggu cokor dewa. Kiwanten pinunas di tiang sampunan magung iwang penampen ring atur di tiang. Suecane dehi beli ring sikian di tiang nenten presida gumantian tuk di tiang pacang nunas. Lales kayu ni dibeli pacang angin di tiang rapi mangku. Rak jakti. Sik lungo cokor dewa kecap pisan. Seida yari pisan kenten ida wau mau cano. Engken tuh kaget. Nah, engken tuh. Menawa aja matur. Dua pisan. Truk. Nai. Nih bosang kaleng cai gurone ha. Kang bangko ten. Dolar sih. Di janak dalam ring ngomong istri. Kenten pelajaran gelahe tekenen cai. Nah, iku ampun. Melangi ring dua gong cini. Anehnya lah penyakit kambuhan. Sing dadi oleh anak le jegek. Asal boleh poke nak jegek gadang baton matane. Nah niku yen kenten adosan kenten pengbangkau nih asal kok dewa tan sarang
cekonyang ketuangan nek Ya makejang de lumbeh nek lu. Nggih. Ampunan genten Agung. Saya dari apa sih? Oh, dijak ketong coba pikir ku dijak bener gitu. Bangkau nih lho. Lu mau pura-pura patuh. Ratu Agung mangken kan plungo cokor dewa nama pikayun sapun api antuk. Jengah, gelah jengah. Jengah ini patuh jengah mesti. Kamu jangan jengah. Bareng-bareng. Wah, jangan sinari bareng-bareng jengah. Sampun api antuk dit yang mangkin mo aku. Doaning dit yang mesangkir ringlinge dibeli watawangi pisan. Sampun api mo agung indah yang icenen dit yang pemargi. Idewa mesangke awai. Nah, nih jani mau metakon nek ini dewa alemo kesujatian kayu nih dewane. Nggih. Yen semua dewa mesangke kengken. Idewa kar ngireng, kar memadu aja emak. Mo agung tuh udah dadas burung prawo cana sampun kering sekian dit ya. Ada pemimper nenten wenten mana dit yang pacam lagi sampun ampun enten sapun api mangkin kayune nak. Yen kene mare ya dewa kinucap istri luwe. Boleh saja gitu hati. Apa bu ini dewa sedak mabot? Desan yang dewa ngelak kayun dua para. Biar gelah budo bisa ngasih nuturin terus. Nggih. Artinya di budo kan nak benar saja nonton ngalih budo pengkok ini sing maan saja. Dia nak publikasi yang budo lain. Don kadang gigis don. Nah. Ada jet gelak enang ci. Bingung. Ajen budo dah dia dok. Nah nih jani kene adi. Yen mau supenawang kegaduhan Raben moke. Yen super Raben moke kadong dot sing dah ditamakan arus man. Ulian kengken je. Iya. Jalan buka, jalan belakang, oke. Kanan kiri, oke. Nih jani mau ngorin ini. Ini sampun api. Pangseng yang misi buka turi dewane mesangke awai. Nganan saja nih dewale. Nih jani mau ngorin gitu masih mongke. Ini sampun api. Cutak di nane jani. Ruk, sing ada nyenduk. Yang? Ada mata-mata ya nan. Dan. Waspadaan Ruk. Nih. Mati lari dewa uli puri. Ini mangkin dit yang pacang. Ini kain kekicil kar ngungsi nak kentanang. Ya sang pesan bobotan nih dewane. Kaje kangin lakon. Dek kaje kau. Yan kaje kau presiden dewa benjok ke. Kaje kangin lakon. Nah, kentan ampuna ngajak kau kang. Kaje kangin. Kaje kangin udah dos yang ngajak kau kang joko ke kadi ubung kentan. Yang ngajak kanginang batu bulannya alem lah kentan. Yang kamu promisi. Benar yang kamu ngajak kau kang lekrek awak nawang bareng-bareng ubung ah. Tanang ngeleden kamu gitu. Benar. Ratu mah. Mas Riaga langgu manti manah dit yang dimangkin. Ya ning asapun ikeledangang pisan. Raine ni mangkin dit yang pacang lungsur mepamit bagus. Mangnetan wentana uning. Ngiring-ngiring gelesin sakewale. Sekonani dewa memarga. Ada pejalan Raben mau buka keto. Ampurayang adi. Nah adi. Mbak sen presiden bakal mekelini dewa apa-apa. Sakewale bakal raos bakal bakalang mbak dewa. Melang bobotane yasang tuh anaknya cerik adi. Sampun mau tamu kayun. Ledangang bang. Iya kentan sampun. Becik-becik kang ngeram anu nyanan ngeram pemargi. Mangdo becik mangdo selamat. Kados pemargin cokor dewo. Ini bro. Kalian yang beli. Nah melang apa iban alona. Melang bobotane adi. Alon-alon adi. Yang cepok ya Raben kelang. Uat, nyak kecak nas. Uat, nyok matiang nes nih. Bu mati Raben kelanyang gelangan rabi. Iya. Cek itu kan nenek. Aja cijang. Mung ngale rabi ke kita penganganmu. Itu anak nung tak sangat kan. Tapi tak kena go banci sing memenuhi syarat kekene cara tain sampai hujanan kok gini. Apa kita kan bertopeng, nak pedangnya topengin kan yang penting kan banyaknya gotong royong. Siap. Wih, wah. Gelah jengah nenek. Di sana iseng-isengan lah kan. Yang bos tepuk gelah Raben gelah pang tawang rasanya nah. Untung ada nak loh mau tamu yang saja nak loh tergoda kan kekayaan Raben gelah. Nah jangan di yang memadu macam kantong Raben gelah. Maklum wanita berjiwa lemah kalau dipaksa oleh anu atu dengan anu atune nak tukang mitrain tuh. Bajang-bajangnya molas ngelabelengan sing ada ngakuin. Yang? Nya melengen. Ye kadang sedang wang tuh. Nah macam-macam tuh remeh Raben gelah. Sudah jadi kepuri. Aleh Raben gelah, ireng gelah. Sini disaksi nah. Tidak saksi. Puri. Nggih.
depokin cang nyene adan cine. Adan cange dakonang ci. Iwayan topok sopnes ganyel men. Nyen. Wayan topok sopnes ganyel men. Uto adan cine. Bener cang tuni depokin cang Mang Manus di kelabai bung cang Manus. Adi bung. Cai liwat itu di kelabai. Cang orang situ. Jadi cang Mang adan ci. Nyen. Sud madani wayan topo yang kekini potongane cintami adan cine cocok. Nyen. Cintami. Apa madan gitu? Cicing kintamani. Wah. Dadi cicing kintamani orang cicang. Nasi nyak gemrong. Potongan bungute nyak topok apa depoke nama aci jak ames cing ama. Oh. Len bungut jange lanyeng mumukan lah ben bedik. Nah, cai bisa nya cacang. Oh. Yang toleh koban sini. Kengkeng koban cange. Nyak kenang cine caro dangap-dangap. Oh jenang cange caro dangap-dangap. Yang dewek cine caro apa? Iya, yang cak. Oleh uli gobok. Oh, uli gobok. Caro kedes titiran. Hah? Caro kedes titiran. Dong aduh kedes titiran kopane kekene. Bagus caro cang titirane. Ulung to. Titirane mentek dipuri. Oh ya dipuri mubuh. Oh, sing jadi mubuh dipuri menepang dipuri. Cuma yang kedes titirane yang dipuri apa? Rajone ngubuhen cang. Oh, apa mamane? Maman cange godam mas roh ping 11. Godam mas roh ping 11. Yang gitu sih tepung sama ci. Sing. Pengalus pesutain titirane. Oh gitu. Rita kalau maju titirane nih. Oh. Metumpuk-tumpuk daen titirane. Oh, tuh yang metumpuk daen titirane apa? Promosine ken rajone daen titirane. Oh. Madan Sri tumpuk. Oh, papan metumpuk-tumpuk. Oh. Pak, yang titirane ngama godam mesero ping 11 men munyene kengken. Munyen titirane. Heeh. Wih, titirane munyene kok 11. Wih, engkok 11. Oh, mungkin kentau. Kuar ketek engko ngangkok. Hah? Kuar ketek engko ngangkok. Duh titiran kok 11. Oh. Yen diaduh. Yen cang cara apa? Yen ali ancang dikedes. Oh. Dulio cara kedes buh. Oh, cang kedes buh. Awak cine bunter. Maman cine rado. Apa maman cang? Tahen sumati. Selo berak. Medam cine bet. Ijo pula cang. Di bon-bone ci medam. Nyak saseh jani hujan-hujan kelep cedar sekek. Oh, gitu jelek kedes buh. Oh, sangkal adong orang ajom-ajom puh sangkur ipun ijo ado puh luung nyak mekebar ciameter per keteplak. Lenca. Oh, yang kebar cini len. Wih, tidur cang nambung. Tuh melah titirane. Oh, puhe jelek sang. Jelek pesan. Sang metakon kencai. Apa dakonang ci? Oh, yang cai nak suge ngubuk maman cine goda mesero ping 11. Hah? Yang nak lacur lantas ngubuk dewek cine. Iken. Meliang maman kedes sing ngidang. Ulian kedes bung nake payu nyakan. Ni ulian kedes Sri tumpuk ini mekado cang sing lakapo tungkur meliang maman godam gedeg tas basang anak ngelah banti gao ken anak ning uboci dong bo nak lacur manti kang dewek cine mati ditiran kok 11 mati ditiran kok 11 manti kang jelmo lacur mekengkenang mamane godam mesro ping 11 itu jelek nih lek-lek kok kene ngelang sing ngidang payuan ci bliang mamang tawang ci kemelan puhe. Apa melah puhe? Masyarakatnya jani mekejang peternak puh. Cang membantu di bidang kesehatan, di bidang vitamin cang. Adik gitu? Taluh cangnya madep ke mumai. Bapak beli ini telur puh. Taen ada pak niki tumas niki taluh titirang. Taen ada ci madep taluh cine. Doang. Saya gobo kini doang masih. Iya pak, pikirannya keto-keto di luar kepala lah bagi cang. Ajo dong. Sake walau cang ide kenci awak menyamo saling cacat ke kini sing mangko. Yanci jani miyaga ngajak cang menyamo kini mekado pisagone bani.
Apa awinan kita pengajak nyamano miya ga. Yang tu takutin. Adik gitu. Jani sih agak cini ngajak cang. Sukat nuduk pianakin nih. Ane madan inuri. Duak megening. Nih bu. Ci ajak cang bu makidah ngalegai. Uliane panake. Mengendang makin kina. Saki walu cang metakon kenci. Engken. Pangsing bener panake den ngangku kang ngalegai. Kamu main ngamen. Ngamen megending. Yan cinawang urut megening nih. Wecang main musik bisa yang megending nih cang sing bisa. Oh main musik. Yan musik cine engken. Ini musik lagu pop nih nah. Nah. Kena aja penone cinta mini nih megending. Cinta mi orang ci. Cinta mi itu nak atma negara jegek di Jawa. Oh yang di Jawa orang cabi, yang di Bali di cicing hitam mani. Coba musik cine malu musik. Coba. Lagu rock blues jazz nah. Dan kendo rock blues jazz itu. Artinya lagu rock ini blues class gitu. Oh adik kelas rock blues angon sing mokan. Cuak cu. Kayak itu. Musik nih. Musik. Bagus. Jani gendingnya sing tawang ci. Apa gendingnya? Jani cangkar megending. Apa? Nah, gending apa aja maki nih? Petau kan ngenak. Ingin ku teriak. Ngelek-lek si ajak megending pulas. Yen megending malu, yen pulas nen sun megendingnya pulas. Bas liwat, bas tingginya nyemak nada itu. Oh gitu. Samra kunang-kunang. Ada nang solas samra. Nah jemun. Ingin ku teriak. Maling. Apa hilang? Hilang perawanku, hilang permataku. Ijo malingnya. Jauh sudah. Jauhnya sampai di mana? Di Selat Malaka, di ujung Sumatera. Malingnya cowok apa cewek? Cewek matre. Cewek matre. Betawang sih. Cewek matre malingnya. Malingnya cewek, cowok apa cewek? Cewek matre. Adane tawang sih. Ngen adane. Maria manis, lai anak penjual soto. Pedagang kaki lima lewat di depan rumahku. Oh. Sengal sih. Oh, nuci magendeng nih. Tawang sih nomor teleponnya. Aku do nomor teleponnya. 008. Yes, cita tuh. Jani dukul kene Jani cagar bo dewek cini. Bani ngajak panake milu ngamen. Lan kau kinori lan. Nuri. Sini dong. Nggak mau. Aduh. Kalau sing tawa ngomong Bali, Pidan duduk di Banyuwangi, duduk. Ugas ada gelombang tsunami ini tuh. Jadi gini, ya namanya jaga panake. Yang dimuane nyak nyuangcang lah. Dimuane nyak careci, yang dipaes nih. Nyak careci. Pecah pinggir. Pecah pinggir, Cang, pecah pinggir. Yang Cang pecah pinggir, Ci pecah 1000. Nori. Ya. Sudah makan ya?
Hah? Sudah Kenyang. belum makan kok kenyang. Kenyang kan? Kenyang Bali apa kenyang Jawa? Ya. Kenyang. Kalau kenyang. Kenyang. Oh, kenyang. Kenyang. Wanah namanya. Warna. Kalau kenyang Bali lain. Larinya kenceng. Kalau kenyang Jawa perutnya kenyang. Berbeda dong. Kalau kenyang Bali? Begitulah. Yen kenyang Bali anyang-anyangan. Ya. Kalau kenyang Bali, Nuri perlu anyong-anyongan itu. Aduh, dejecak. Duh, umpaman nih. Yang sing panak penuduk, bisanya kebeli kesan. Kemudian jelesan bikasin jele gobo jele anci. Biar umpaman nih. Cek ada bakal. Kage beli kesan ci. Nori, Ya. apa ya nih tuh? Ya. Engken. Nori, Jani duduk bapo agon panak begitu. Saya nenek sing nawang ngomong Senesia lah gitu. Saya bisa Senesia. Indonesia. Hah? Nah, aman komisi sia dan si Dori Kangwang nak ngelar ramo sing tamat SD. SD nungka. Awena nungka SD ini sih pun lah SD ini sangkalo nungka. Terbakar lah. Nuri, kamu pengolah tunangan Nuri. Sudahlah. Jangan. Bapak ini bisa marah ini kalau kamu sudah punya pacar. Kalau cari pacar jangan cari yang jenis cara bapun ini. Mencari yang bagaimana? Cari yang gobonya sedang-sedang mesai bapu perak lah gitu. Sedang gengken gitu. Sedang gengken sih. Sedang pandusin banyar lah. Sedang pandusin banyar. Nori, karena bapak berdua ini makan juga karena Nori. Apa ngemangnya? Ngide. Oh, bapak dengan ini makanya ngide lah dengan kamu. Minta. Oh ya minta lah. Minta. Benar-benar Marica. Otak sih umpane otak. Kalau begitu Nori kan bisa menyanyi. Uning lah menyanyi. Ya. Apa itu Uning? Tawang lah, tawang. Tahu. Nyaman tempe ini tahu kan. Nih mau panak omak nih sangat sing bener kangen kau. Omaknya kadang gitu. Bahasa Bali sing bisa bahasa Indonesia. Iraku sing bisa bahasa Indonesia, bahasa Bali gen. Tawang campur aduk lah. Urap-urapan kan lo. Mau juga lungkung seromotan. Ayo. Coba gitu kan. Di bulan sipah nih. Bulan sipah urusannya. Jani sing keginane dewek. Nah, Jani. Mumpung kita hidup kita dengan jerih payah mengamen karena pesanan banyak minta lagu terutama lagu pohnya itu. Lagu pop. Oh, popnya. Kalau salah orang tua jangan dong didengkikin itu. Udah itu lagu dangdutnya. Nah, itu yang ngetren sekarang, Pak. Lagu dangdut tidak kemeten itu. Ngetren awangci ngetren. Apa tuh? Jempol. Oh ya, yang jempolan. Lagu Balinya lah. Oh iya. Tuh inget saya itu. Aduh. Lagu Bali. Demi situ inget ya. Dewa panaknya ngerti nih. Kalau kan mau memunyi cang. Tidur kedek betene kecerit-kecerit gimana teh? Tuh Julian anyang-anyang. Geneng Bali ya, geneng Bali. Lagu pop Bali. Bapu ngoyong di Bali melestarikan budaya Bali. Tiapin bapu nuduk nyanyi uli Banyuwangi sih itu. Artinya milu lah dini nak ngamai dini barang jak bapu gitu. Tapi. Papi. Oh, napi. Aduh kok budak sekali bapak ini loh. Bapu sing budak nih. Saya bongol. Bongolnya ulian curak gitulah.
Ya sekarang nyanyinya Tapi apa? begini, Ya. sekarang ini Ya. Nuri bisa semua lagu. Semua bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu sing mesti kedo. Lagu pop, lagu dangdut, gitu. Sekarang Iya. lagu apa yang akan mau dicoba? Itulah. Yang lagi ngetren sekarang ya Pak ya. Ya. Lagu dangdut. Lagu Oh, dangdut. Iya, Ya. soalnya Bapak berdua bisa goyang. Bisa goyang. Iya, Goyangnya goyang setengah goyang ya? iya Ya. diputer-puter. Diputar-putar. Iya, coba aku Putar. putar. Putar maju apa putar gitu? Putar melincer. Putar melincer. Weh, nya cara cicing dampling motor sih. Put. Kok pinggulnya digoyang itulah. Iya, coba. Sing gitu. Iya enaknya. Ayo, yuk. Berarti ini Nuri harus coba dulu dong. coba Latihan dulu. satu Coba lagu dulu. Satu lagu dulu. Iya. Nanti karena pesanannya banyak, lagu mana yang Akan dibungkus gitu. Sing pesanan lagu bungkus nih. Yang dibungkus nasi. Oh, nasi. Oh. ya lagu apa yang disenangi sama orang yang alim itulah. Yang cari. Oh, yang cari. Bu pelik tuh. Pasti kan. Nah, lagu dangdut, lagu dangdut. Yuk. Tak tetak kedang nuk. Yuk, coba dulu. Tes. Apanya dikedeng? Tadi kan kenyang, sekarang kedang nuk gitu. Aduh. Berarti Nuri harus coba satu. Iya. ya, biar kita Satu lagu dulu, Nori. Satu lagu. Ya. sebentar dulu. Nah, yang ngalin ini kuak-kuak. Nah, nyemak celemik tuh bang biasa lah. Ajo cing, kerangan manggending lagu aji pong-pongan tuh. Tuh nak nen magisi, ane lah semprong tuh, Apa tuh? celemik. Sing Joko Jong es. Nah, Ayo, ayo.